ke Madhya Pradesh High Court hakakat sautari ujembang arja arpusan kalapin mi hukum badai bandon ke Mudui ejhar persya ya kunwar Vijay Shah MLA ke Bharatiya Janata Party BJP Harsud constituency ubadai ru Myntri Sorkar ke Jila Madhya Pradesh nomor ke Kren bagi Kentho Be-Ijot ya ke Colonel Sofiya Qureshi ong ke Khubor Hindustan Times. Ke High Court kalau hukum yo Director General of Police ke Madhya Pradesh ban syam ya ketika sin jam hakapor janmit balada omla kan lam shige jingbo jingtho hapo ke Contempt of Courts Act. Laong unong esat anjong tu Myntri ubalaya sat persya ya ke hukum jong ke High Court dak baong ba omla ban pensyong nong rim naki kai pot khubor ban nak liang ke High Court kalau ong bakan penyaso ya ki video link haga jingbo jingtho ke bapura bat ke bas scam. Habau noya saat upan por Chief Justice Atul Sridharan ulaong ba ula ban omem show hakasngi ke babon namar kedeka kam ke bakerke palat. Ke High Court kalau pengat ke section Shispa khandai pun riu jong ke Bharatiya Nyay Sanhita ke penchitom yaki jingkran neki jinglek ban penlong jingesuan hapadeng arliang mamla da ke jinget niam. Kini ke kenram kalau mi Madhya Pradesh hadian bau teu Myntri Sorkar ubat pet ya ketenat Tribal Affairs menhaga katlai tadi jembang araja arpusan ulak kentho ya ke Colonel Sofiya Qureshi ke hek sipai ke bapau khmat na kirukom ai jingtip jongka syakipat ba lingba kilat pathai khubor halor ke Operation Sindur. Utu Myntri Sorkar haka jingkran jengu ulaong baki leno kila penyap yaki hinmen ki para ki badai ki Hindu da ka bapen lajan yaki baru Myntri rang badu kari Narendra Modi ula jubab da ka bapha ya ka para ki leno haka leng sun sipai ban set bom yaki yeng jongki ulaong baki leno kila pen kala thayap lok yaki para kumta umodi upha da ki para jongki jat penre jongki hi ban slot bat sneng yaki Laong bakate ke jingkran jengu kala syak ther bat syak kran ben bat kham hadien ula pha jing pan ma bat ong ba un pan ma shipau sin bat benrap ba ukhen ya ka Colonel Sofiya Qureshi kham palat ya ka para jong u जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya